so Dragani. Crno, silno i grčevito se bora da ne se zbori za dogovor. I zato je izbjegao debata. Čovjek od koji se kolneši i baraše debati. Veli, sam sakal da mu kažem što mislim za abstinencija. Eveke mu odgovara. Prihvati Zorane Zajev, debata, ja si ti. Besmedijumska ta armadila pozadi tebe iskapao plotenite sovjetnici. Ja si ti oči v oči, na bilo koja televizija. Ti vetuvam, na kraj, od ta debata ki ti kažem što mislim za abstinencijata. No prethodno, ke mora da odgovoriš za navedenata kičma, za gubljenjeto na identitetu, za odzemeното dostojnstvo na narodu, za namesteните tenderi, za kriminalo koji što ga praviš na dnevno nivo, za site lagi neisполнети ветувanja i nacionalni porazi, ke treba da odgovoriš za sve što i go praviš na Makedonija ovije godina i polovina. Ti i ta svitata okolo tebe. Ja si ti oči v oči.